Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo phai kunia chiklo ni phai kre hiniar ni lapen ni phai kre ke thomar ni along humri damsi kaching thur asai mo ke patang tang adim aklong pali damsi ason tovar pen chenglok kangpudam ajaimek Assam Deputy Speaker an parta MLA Dr Numol Momin lapen nilip MSC po bircharong pia tumari dengpen kangpupon Karbinglong District along BJP Sorkar mate Karbinglong Thomas Council CM Dr Liram Rong Hangki Japon Sorkar Wang Det Pen Karbinglong District constituency tin thoi lapen inglong aso ason kaching thur asai ke hiklem ki pachun pon bom bang bom si niliba hawarta ki pa phidun ne hawarlo bon tanon CM Dr Liram Rong Hangki Japon MLA Dr Numol Momin lapen nilip MSC pobitra rong pietum ke Japon akimi pen nun ke niliba hawara long ta pinangan kaching thora varsai pipon bomsi RJ nang prek bom lo la penra tum theklong lo lason dak thaksi phaikunia chikloni phai krehiniar ni tili por phai sia por choki hola ahawar donglang so tovar krong thom kachi tokalong mate dolajan tiniali pen bogijan tia state kadukave kilometer isira ingkoi atovar interlocking atovar non hedrong kidam tang arkoi chikloni phai ner cap ani Karbinglong Thomas Council CM Dr Liram Rong Hangri deng la sotovar kasilam pangcheng jiaphan long e ke sompon dolo la sotovar sai ke klemta cheng phitsi phaikunia chikloni phai krehiniar ni la sotovar kasilam ki tangpen atovar kimi Assam Deputy Speaker anparta bokajan MLA Dr Numol Momin lapen nilip MSC pobitra atum ari deng ingpu pono aduntu porphai siraj timapor Jagannath Community Hall cum Skill Center Bogijan tia state ahem kimi ta ingpu ponthulo aduntu porphai ke thomapor mera bheti lokhimon dowan open stage MLA DS surihni rain korai isi lapen surihni rain korai hini scheme pen sika lak pho pen ke kema hem kimi ta ingpu te kanglo la sohud lokhimon dowan along me padopon lo la sohud MLA lamthei ke jai ke nili MLA haidet pen khe dhurom chipu pe pin pen nili phanang pahai lo Nilita Piniarni MLA Mandet Pen Christian atuma phanta Lokhimon atuma phanta Aron Barim atuma phanta Kardoma Hema Phan Kiram Kipajer Dunlong Rupusi Lamthi Jaipon La Solong Nilip MSC Pobicharong Pita along Ami along Chitong Dunsi Niliphan Ratuma Kang Hon Pen Arnam Hirjume Pen Nilitum Nang Bahailo Nilita Nilipalong Kipaching Thura Saike Klem Pondong Luputa Lamthi Jaipon Niphai Krek Thomarita Bethel Baptist Church Pen Chenglok Pinang anadim humri dam thulo la solong Karbinglong Thomas Council MSC Mukut Mohanta Nilip BJP Mondal Committee achunbang relief son teron penchenglok ong dongarar tum chitongdun Aginage koilo technology morom horor para technology sobji ji folmul hak pasoli tar pisote technology saul ei hokolo bilak bostu ji aji amuk di pele etu amar jitu tribal manuhor traditionally এইবিলাক আমি এক্সচেঞ্জ কৰি আগতে চলিছিল যে মোৰ ঘৰ নাথাকাটো বেলেগৰ পৰা আনো মোৰ ঘৰ থাকাটো বেলেগক দিও আজি হেতু কথাটো মোৰ মনত পৰি গল আজি হেমফুল লক্ষীমনৰ আশীৰ্বাদ লৈ ইয়াতে লক্ষীমন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যি ধৰণৰে মোক নিমন্ত্ৰণ দি মৰম দিলে তাৰ কাৰণে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকি আই এম অলৱেজ ডেপ টু দেম ফৰ দিস wonderful hospitality and reception. So today I have inaugurated one open stage from the MLA fund, and this temple is particularly blessed by the Assam government with Assam Darshan. So I am very happy today the day-long program in the Chokihula and the Nilip constituency with Honorable local MLA Dr. Rongpi. So this is one of the example of BJP government and Narendra Modi ji Viksit Bharat. So Chokiola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson inti Karbinglong life.